Lewat bahasa Aceh. Hai. Hai. Hoi. Kah yang ikut nabuci urung pungoy Kanada? Awami pak. Kah yang ujak-ujak urung di Aceh no? Pekan kah anak pre-pre kah ujak bangsa Aceh le? Kita perleka. Putra perlekah ronyo. Tokah ronyo. Bawa penengan mau tak ke keluarga aku paco. Nyobehkah kawo keno nangro. Kawo keno nangro. Kau bicah tak aku leloi lapangan ni naik ke bangsa Aceh. Begado ka pegar na tetma kinan di Kanada inan kapajo hatra harium dominan kapajo sia-sia buinan tu. Kalinyan kau ujat ulama Aceh, pemimpin Aceh. Tadi berkeeh nanti. Putra ka pegar inan di Kanada inan. Ini sabar bu. Pubak pobri atanyan ka kerja bu. Makaji kah mabuk sabi. Kata jut ujat ulama. Menyoboh kawo kena. Munya kawo kena golong katren motor, golong katren Honda, golong katren kapai. Kula ke di ke bangsa Aceh, bubicau tak bertutut anak mata ke. Kuna uronyo to pahlawan Aceh. Tetma ke men. Viral terus hina ulama. Perle viral dro ronyo. Ba YouTube, ba Facebook, ba nyo, ba je. Hina ulama. Tapi hina ulama dengan cara kah? Teman ma ke kapubuk nian? Iya ke? Darah ke kujib. Menyokawa kena wace. Merempah mendung ronyo. Kamu tum-tum, kamu gedum-gedum laule tu batakan laut video kah? Memang kah? Hendak taik mah.